hawa vijana. That is the reason why we are doing housing. Riwruok johala midendo ni the Kenya National Chamber of Commerce and Industry bade ma Mombasa koni lokruok onego timne paro mar chik mar omenda ma higa 2023-2024 kapok okadhe kaka chik. Kane giloso bang' timo yiero margi Mombasa kuma Abiud Jamal ne oyiere kaka jakom manyien, johalago koni paro mar chik omenda no kide kelo ting' mapek ne thoth jo Kenya kopuodhe kaka entiere sani. Gie sechego Mustafa Ramadhan mane ogwetao kaka jakom mar riwruogno koni omor gi moko kuom riwruoge maten kaunti no timo mageto bero chenro mag ohala Mombasa magitimore sechegi mathoth jo Kenya yuago wacho suru to chutho mano ma ichan medi mar mauta ya kushurutisha. Naona kama watu wanalalamika kuhusu housing na muda labda inaweza kuchukua ni mwingi. Lazima tukae, ndio nia ni nzuri ya serikali, lakini lazima tukae tuone vipi huu ushuru utakavofanywa rahisi kwa mwananchi kulipa. Na ndio tunataka kusanya ushuru, lakini na sisi kama serikali namna gani improve maisha ya mwananchi. Tunaongea na serikali ya Mombasa kuwaruhusu kulipa single business permit kila mwezi. Badala ya kulipa mwanzo wa mwaka, hizo pesa hawana kwa mara moja, waruhusiwe kulipa in installments. Wataweza kupata mikopo rahisi kutoka kwa bank, wataweza kupata fursa za training na mambo mingi sana ambayo zinaletwa na Chamber of Commerce ya Mombasa. Jopure County